در آثارخانه ملی تاجیکستان با مقصد ارجگذاری به فرهنگ قدیمه تاجیکان، با مقصد ارجگذاری دستگیری های روزافزون حکومت جمهوری تاجیکستان، نمایش تحت عنوان گلدوزی تاجیکی نادره تمدن جهانی تشکیل و برگزار کرده شد. با بنیاد آثارخانه ملی در جمهوری تاجیکستان جهت جمع‌آوری، تحقیق و ارزگذاری میراث تاریخی و فرهنگی شرایط خیلی مساعد فراهم آمد. یکی از نوع‌های هنرهای خیلی قدیم این هنر گلدوزی می باشد و نقش و نگار گلدوزی تاجیکی پیش از همه برای اثبات و تثبیت اصالت تاریخی تاجیکان مهمترین سرچشمه تاریخی و فرهنگی می باشد، زیرا که در نمونه‌های گوناگون گلدوزی ما پیش از همه تاریخ قدیمه، فرهنگ بای و پرغناوت و جهانبینی خیلی هم فراخ تاجیکان را مشاهده میکنیم و یکی از خصوصیت هنر گلدوزی همین است که گلدوزی این آفریده مادران می باشد و هر چیزی که مادر آفریده است این خیلی مقدس است و ما می دانیم که مادران این حافظان اساسی رسم و عنعنه‌های گوناگون ملی می باشند و جهت خیلی مهمی گلدوزی تاجیکی همین است که گلدوزی تاجیکی پیش از همه برای مراسم‌های خرسندی آور، برای خانه‌دار شوی و همچنین برای خیلی هم آرا و زیبا نمودن منزل استقامتی و همچنین برای تزیین دادن قصرها و کشک‌ها آفریده شده‌اند. در گلدوزی های تاجیکی ما یک نمود نقش و نگار نه بلکه نقش و نگار گوناگون از جمله نقش و نگار هندسی، اپیگرافی، اسلیمی و هم جانوری و همچنین استرونومی را به خوبی مشاهده میکنیم. همچنین گلدوزی یک هنر عملی است که در این نوع هنر ما سینتز فرهنگ‌ها را هم به خوبی مشاهده میکنیم و از جهت دیگر باشد هر یک گلدوزی به خود یک ویژگی خاصی دارد، چنانکه گلدوزی های شهر استروشن از شهر کانبادام از
اشت و گلدوزی های اش از گلدوزی های خوجند و گلدوزی های خوجند از گلدوزی های استروشن و یا که دیگر نوع گلدوزی از گلدوزی نوع چکن با خصوصیت های خاص خود فرق میکنند. هرچند که در گلدوزی های تاجیکی ما عمومیت را مشاهده میکنیم، ولی نقش و نگاری گلدوزی هر یک دهه حتی شهر منطقه این یک خصوصیت خود و جهت های فرق کننده خود را دارد. ҳар як гулдӯзӣ вазифаи гуногун дорад. Масалан, дар оро додани хона сӯзанӣ истифода мебурданд, дар болои се девор зардевор мепӯшониданд, дар тахти бистару болинҳо бошад борпӯшҳо мепӯшониданд. дар рафти тӯю маросимҳо бошад, пеш аз даромадгоҳ сӯзанию борпӯшҳо меовехтанд. Ки нодироти ҳамин гулдӯзии тоҷикӣ дар он аст, ки ҳар як гулдӯзӣ яъне ки нақшу нигори ӯ такрор намешавад. Рамзҳои яхела доранд, аммо ҳар як гулдӯзӣ аз тарафи ҳунармандон боз як бо нигоҳи худ онҳо медӯхтанд, ки ба якдигар монанд намешуданд. гулдӯзие ки ҳоло мо дар ин ҷо мебинем дар намоиш ба асрҳои гуногун тааллуқ доранд, яъне ки баъзеи онҳо ба асрҳои 19-у 20, баъзе бо қадимтар ҳастанд ва аз шаҳрҳои гуногуни қадимии тоҷикон ҷамъоварӣ карда шуданд ва ба маърази тамошо гузошта шуданд. дар ин намоиш ҳунарҳои гуногуни гулдӯзии мардуми тоҷик пешниҳоди тамошобинон гардонда шудааст. Баъз зикр намуд, ки гулдӯзии тоҷикӣ дорои навъҳои гуногун буда, аз зумраи онҳо ин сӯзанӣ, чакан, миёнбанд, болинпӯш, рӯйҷо, рӯймол ва дигар навъҳоро ташкил медиҳад. ва дар намоиши мазкур аз ҷумла яке аз навъҳои гулдӯзии тоҷикӣ бо номи чакан мушоҳида мегардад, ки чакан яке аз он ҳунари мардумӣ мебошад, ки таърихи бениҳоят қадима дошта, бо зиндагӣ, урфу одат ва дар маҷмӯъ олами маънавии мардуми тоҷик бениҳоят зич алоқаманд мебошад. хушбахтона дар даврони соҳибистиқболӣ ин навъи ҳунари мардумии миллати тоҷик ба феҳристи ёдгориҳои умумиҷаҳонии ЮНЕСКО ворид гардидааст. дар намоиши мазкур намунаҳои гуногуни гулдӯзиҳои тоҷикӣ, ки онҳо баёнгари рушди ин ҳунар дар минтақаҳои гуногуни тоҷикнишин мебошанд, ба маъраз тамошо гузошта шуданд. аз ҷумла дар ин намоиш офаридаҳои ҳунармандони минтақаҳои Кӯлоб, Хуҷанд, Бадахшон, Қабодиён, шаҳри Туз, Панҷакент, Конибодом, Рашт ва дар маҷмӯъ дигар минтақаҳои кишвар пешниҳоди тамошобин гардонда шудааст, ки ҳар яке аз ин гулдӯзиҳои дар ин намоиш ба маърази тамошо гузошта шуда, дар ин гулдӯзиҳои тоҷикӣ албатта нақшу нигорҳои гуногун дарҷ гардиданд, ки яке аз он нақшҳое ки дар ин яъне ки гулдӯзиҳои тоҷикӣ бештар мушоҳида мегарданд, ин тасвири растаниҳо ва ҳамчунин баъдан
махлуқоти ҳастанд, яъне ки паррандаҳо, ва ҳар як аз ин нақшҳо рамзи худро доранд. дар ин нақшҳо маъноҳои зиёд хуфта ҳастанд ва аз тамошобин талаб менамояд то ба ин ҳунари мардумӣ бо таваҷҷӯҳи хос диққат намоянд, то аз маъноҳои онҳо пайхас гарданд. дар намоиши мазкур ҳунари гулдузии тоҷикӣ дар 4 ошёна, ошёнаи поён, якум, дуюм, сеюм мушоҳида мегардад, ки инҳо ҳамагӣ боз даврабандӣ ё худ қисматбандӣ гардиданд ва инҳо албатта қисмати ҷануб, шарқ, ғарб ва шимоли тоҷикистонро дар бар мегиранд, ки дар қисмати боло намунаи ҳунарҳои қисмати яъне ки минтақаи рашти тоҷикистон, баъдан қисмати шимол яъне ки хуҷанд, панҷакин дар дигар ошёна мушоҳида мегардад. дар ошёнаи дуюм бошад намунаи ҳунарҳои минтақаи кӯлоб ба мараз тамошо гузошта шудааст ва дар қисмати поён бошад намунаи ҳунарҳои қисмати марказии кишвар пешниҳоди тамошобинон гардонда шудааст, ки албатта гулдузии тоҷикӣ дар аввал ин як ҳунари оилавӣ буд, ки тариқи устоду шогирд ба мерос гузошта шудааст. дар қисмати навбатӣ намунаи сӯзании бухороӣ пешниҳоди тамошобин гардонда шудааст, ки дар ин нақшҳои бениҳоят ҷолиб дида мешаванд. ҳамчунин дар ин қисмат рӯйҷо низ пешниҳоди тамошобин гардонда шудааст, ки дар маркази ин рӯйҷо боз тавассути давраҳо боз нақшҳои гуногун дарҷ гардидааст. ва дар баробари ин ҳамчунин дар ин ҷо як ҷойнамози ҳудуди Бухоро пешниҳоди тамошобинон гардонда шудааст, ки албатта маркази ин ҷойнамоз яъне ки бидуни нақшу нигор аст. дар ҷойнамоз аслан атрофи он бо нақшу нигори растанигӣ зеб зинат дода мешавад. аз таҳқиқи гулдузиҳои тоҷикӣ ки олимони кишварҳои гуногун анҷом доданд, ҳамин хулоса карда мешавад, ки гулдузии тоҷикӣ на танҳо як воситаи зебу зиннати манзили тоҷикон ё ки либоси тоҷикон, балки гулдузии тоҷикӣ як нодираи бисёр ҳам муҳими тамаддуни ҷаҳонӣ мебошад, зеро ки гулдузии тоҷикӣ бо нақши нигори худ, бо рамзҳое ки дар ин нақшу нигор нуҳуфтааст, ин на танҳо як воситаи ороиш додани манзил, балки як офаридааст, ки дар ин офаридаи инсонӣ таърихи хеле қадим, як фарҳанги умумибашарӣ инъикос шудааст ва ҳатто онро мо наметавонем ки дар истифодабариаш бар як халқ ё ки бар як миллат маҳдуд намоем. дар аксари сӯзаниҳои тоҷикӣ мо нақши калонҳаҷмро мебинем, ки ин нақши марказӣ дар минтақаҳои кӯлоб моҳ номида мешавад, дар байни олимон косагул номида мешавад ва муҳаққиқон бар ин ақиданд, ки ин моҳ аслан рамзи марказии сӯзаниҳо ё девориҳои калонҳаҷми тоҷикӣ, инҳо ифодакунанда ё ки рамзи митро яъне эзиди офтоб мебошад. албатта ин як нуқтаи назари олимон аст. боз дигар нуқтаи назар доир ба ин тасвири калонҳаҷми сӯзаниҳои тоҷикӣ ҳам вуҷуд дорад. ё бинед ки дар баъзе гулдузиҳои тоҷикӣ мо тасвири чилипо ё свастикаро мушоҳида мекунем, ки свастика ё чилипо яке аз рамзҳои асосии фарҳанги ориёӣ мебошад. яке
در دیگر نمودی سوزنیا باشد ما آمیخته شوی رمزها یا نقش و نگارهای گوناگون را میبینیم و یک بزرگی گلدوزی تاجیکی همین است که در برابر در گلدوزی مثلا دختن نقش و نگار گوناگون همین نوع نقش این چنین با استفاده از نقش‌های اپیگرافی یا کتیبه‌دوزی باز تاکید کرده می شود. یا که بینید که روی جایها یا روی پوشها یا که جای پوشها که آنها نقش مرکزی آنها را نقش ارکی تشکیل میدهد، این هم یک نقش هندسی یا گیومتری است که ما چنین نقش را در بناها در یادگاری‌های معماری تاجیکستان بسیار خوب مشاهده میکنیم و همین نقشی که در یادگاری‌های معماری ما مشاهده میکنیم همچنین در روی جاها یا جاینمازها به خوبی استفاده می شود. از قدیم زیاده از 700 نمود نقش‌های گلدوزی معلوم است که بهترین و معمولترین اینها این کوسه گل، مجنون بید، دوری گل، گلی بادام، اسلیمی، کجک، پای گنجشک، ناخونی پلنگ و مانند اینهایند. آفریدن گلدوزی زیبا پیش از همه باید که متا را درست انتخاب میکردن، قلمکش یا قلمزن نقش و نگار زیبا را در ابتدا بالای این متا میکشید، میآفرید و همچنین قلمکش در نقش و نگار با کدام رشته، یعنی که رشته چخیل رنگ باید داشته باشد، این را درج میکرد و بودن قلمزن هایی که هم خودشان قلم میزدن و هم میدوختن که این پیش از همه از مهارت بلند آنها چکار میکنند؟ شهادت میدهند. در نمایشگاهی که در آثارخانه ملی تحت عنوان گلدوزی تاجیکی نادره تمدن جهانی برگزار شده است، این اثرها از فاند آثارخانه ملی به نمایش گذاشته شدند که در میان آنها اثرهای گلدوزی از رسام خلقی تاجیکستان زلفیه بحریدینова را میتوان دید. در اثرهای او چهره شخصیت‌های بزرگ سیاسی و فرهنگی تصویر یافتند، از جمله آنها سیمای شیخ الرئیس ابوعلی سینا، سیمای نقاش و نگارگر عصرهای میانه از مکتب هرات و تبریز کمال‌الدین بهزاد هیروی را میتوان نام برد و همچنین چندی از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی دوره شوروی تصویر یافتند که ایشان با دست خود این گلدوزی‌ها را دوختند و چهره‌ها را در سبک چنانکه که ذکر کردیم در سبک واقع‌نگاری روی این گلدوزی‌ها تصویر نمودند. این تصویرها در سبک واقع‌نگاری تصویر یافتند که اجرای آن در هنر گلدوزی کاری چندان ساده نیست، زیرا ایجاد سایه روشن، تناسبات و آوردن نقش‌های اسلیمی و هندسی در کنار چهره‌نگاری از هنرمند یک استعداد و مهارت خاصی را می‌خواهد. در برابر چهره‌نگاری هنرمند زلفیه بحریدینова نمونه‌های از هنر مینیاتورای عصرهای میانه را در روی پارچه‌های گلدوزی خود آوردند که مربوط می‌شوند به هنر عصرهای میانه از مکتب هرات از هنرمند برجسته تاجیک کمال‌الدین بهزاد هیروی. همچنین نگارش نوشتار از اشعار و سخنان بزرگان ما در هنر گلدوزی میتواند در معرفی و پایداری سخنان آموزنده ایشان نقش مؤثر را بازی کند. مثلا در اثر گلدوزی که در آن چهره سیمای ابوعلی ابن سینا تصویر یافته است، در آن میتوان
дубайти аз Абуали Синоро дид, ки мегӯяд дил гарчи дар ин бодия бисёр шитофт, як мӯй надонист, вале мӯй шикофт. Андар дили ман ҳазор хуршед битофт ва охир ба камоли заррае роҳ наёфт. و امروز در فوند آثارخانه ملی تاجیکستان زیاده از 400 عدد سوزنی‌ها از منطقه‌های گوناگون حفظ کرده می‌شوند. سوزنی‌های هر یک منطقه تاجیک‌نشین آسیای میانه دارای خصوصیت خاص بوده از هنر بلند این نوع گلدوزی درک می‌دهد. سوزنی‌های منطقه‌های سمرقند، بخارا، اوراتپه، کانیبادام، کولا، پنجکن، شهرتوز، بدخشان، رشت، حصار از همدیگر فرق می‌کنند. در سوزنی‌های سمرقند نقش‌های پرمضمون بیشتر با نخ شاهی دوخته می‌شوند. سوزنی‌های بخارا باشد رنگ‌آمیزی خاص خود را داشته با استفاده از آمیخته نخ‌های رنگ خاکستری با کبود، ارغوانی با بنفش، زرد پست با نارنجی دوخته می‌شوند. در سوزنی‌های اوراتپه گردگل‌های بزرگ رنگ‌های نظرآبا دیده می‌شوند. و در سوزنی‌های کلاب و شهرتوز نقش و نگار مجلای طبیعی، قسماً هندسی و متناسب و موافق دارند. عین حال در فوند آثارخانه ملی تاجیکستان نمونه‌های گوناگون گلدوزی تاجیکی از تمام منطقه‌های تاجیکستان حفظ کرده می‌شوند که این یعنی که هنر گلدوزی مردم تاجیک که در نمایش امروزه به معرض تماشا گذاشته شدند، اینها همگی متعلق به عصرهای 19 و 20 میباشند. البته در این گلدوزی ها طبیعت زیبا و روزگار آسایشته مردم انعکاس گردیده. در مجموع برای حفظ این هنر گذشتگان یعنی که هنر مردمی نیاگان، آثارخانه ملی تاجیکستان سعی و تلاش می‌نماید تا آنها را دسترس نماید، جمع‌آوری نماید، حفظ و تحقیق کرده آنها را همه روزه به تماشابینان چی داخلی و چی خارجی پیشنهاد نماید، یعنی که آنها را در سطح شایسته معرفی نمایند.